Ang buhangku latami miriah itu napulong maparumunda lalu iyana rukuna make adilan dumang bondapan welengla paratu kawudu dong lima dalat hau lupa landalat hakam dua nandalat hakam pitu dia dia kana papatanan lalu iyana pawana ambil pidu yana angu petau ihirain takamata nyini kay mengadapnya bibir ang buhang latami miriah kayo tang makauna na matunggu masalah paradukong na nagpatubang na tidak adilan bawat pakiring na nagpatubang lakulo umat lapangya parama la masyarakat la taudang lupang na nagpatubang la pintan lang mananyakan na tunggu na masalah rukun naman dia patubang kaya tidak adilan bawa na kaway na pintan na pinitana na pamadapatikan na imbir paruwa halan duma utong na niya tataw la pintan tawuan niya ka panjang lang ka nahilo ka ubulwikin tau Israel na paaon siya ajar lang kadapinya rukun na mapainin rukun na lo isabat nyudan at tutur papalaki tanang mo nandong pihuan na tanah dawan niya kalung dadarama ay ngaraya na matumbo na huwag kada ambut apiti doy rihip dapat angkat landong 5 kambulo pada tikian daun yobel bawada buat anda bana nakaunggur na pahalaya na tao na maning utang ang pabeba na tao ata na tao na madaning tanah para ruko na bana utang kaway nangala bialin niya na tanah nahuri yan napatungo yan na luri manadang kanadu ya kaninya na mapainin laluri ni manakaona na luri bahit ang buhangon na pinutala yan na ajar kanita kataluri kahawang bundapa ng niya na pinta na pamadapadikan ni nung na yan nahuri na pawuko na imiri panapadikan niya buwanda pa na pinta na yan niya tataw naluri pahandia lang mieling na pamadapadikan na imiri iya dia niya tambonda kata parukang papalaku yan na maham laluri ang dapat tahu ang buwandapan na pambadapat ikang na miri na pintana yan. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.